konka kajamba kakunurira bitware maze icyenda hato bwotahereruka ukaryo kabiko mu nda ko toragaruka ukabona nda bitware nigute wakora makamuhe nga nigutabire ari katune karye ngore mugwa muhero tateka unyine karyo mico yo mutima ni kuza gukikenda rya kajamba kitware hati kanda karo banzo twari ikijambo wateka wasima wateka mazima katware konka torya karo niguta katware mutima kani gukenda kashika ni wajanga nyenda kunanka na nyitinka yenda kunanka karye bambi mwenu wanyusya mawe mawe niwe yabagoye akarunka akateka ikijamba cye akakiteka mu bihimba manya ko wabo tukwata mwenu wanyusya mawe mazana ito twine njara twine bihimba banga nakateka konka njara twine njara nyinshi warya mababi bw'ibihimba n'utarya ibihimba nabwo nawe wabirya mwana wanje mesha tabagiga bancuza ki kikiriho ata nakora biracarane ko tubakagitungurura mwenu webare konka mwenu muri byona wanyusya mawe nanye ndiyo ko baguma kusesera akajamba noguma nonjanga nawe ugera kurya bukira bwira norara nogenda umukasheshe cyakujyana iguta munonga udambura mpora kugana nitaha maze bwira reko byamutaho umukasheshe arifi muramu wanjara muramu wawe nabatakizire zishaha bano kutaha muzashaha mukaga rero mwe nubu nabo kurara tuzaganire kiro kwarisha ni muzaganire reka ntebekane iso mu nju ntebekane isa naho rabyame nangwa mpo muzeho endege yatanduka kunanka ni kare bande mwana wanje reba yebyamira humurira muramu wawe kwarije murare muganira busheshe reka nanye nze kubyama urareke Tadulini kumania kampaka izire kumania
nashabaho shabuka amanyambi nijine kumanihaga nisha mpira gwacu kuba kama ni mushabo mkwere wahandiki wakubatendiki nakuba nikumanihaga ko mpira gwacu kuba nashaba amina ibintu mukama nakubiriba Uryamisoro baju ushasha uryamisiwundo ushasha abahabo muhakiri icyo mesa nakurara shitamye kaya yongera kwaga indege ikayongera kwaga haba hakize munda kahatogota munda kahabira munda habira namanyana niryo kake mundahabira hakushuma Nehinda 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 amazima mwami watakaenda kuhinduraho amakada onywe gandemo nimuhoro jenina nyonge kimuromuka n'amazima nanye biro tindi kwechenga ya reba umubazi ngugu eji ni 4 soft drink eji ni kaba kama pineapple juice aba Medwell Investments Uganda Limited abakorera cyo kunywa cha 4 soft drink bagaruka bakorera ikintu cyo kunywanya murungi kaba kama pineapple juice nikikorwa mu butunda bwa rushagama enanasi emizaribu na beetroot nikireto mubiri gwaterera kandi bihamibwa ba UNBS nobenda tera noti mushanje 5 shanje ni 5 shanje ni 3 na noti mushanje note mwana ni 5 kaga nina shanje na mukaga nibashangwa mu rurembo rwa mbarara aba Medwell Investments Uganda Limited ni mukahangare. Offering the best quality education for you is Metropolitan International University, registered and accredited by the National Council for Higher Education and the Ministry of Education. We offer postgraduate diplomas, bachelor's degrees, diplomas, certificates, and professional programs such as CPA, ACCA, and CIM. Get a bachelor's in information technology and computer science, arts and science in education, international relations, and diplomatic studies. To apply, please purchase application forms from the university or download from our website. Registration is now in progress at our main campus in Kisoro, with branches in Kampala, Metropolitan International University, empowerment through knowledge creation.
istage gikoreyo mutano iwe nabeka n'abanywani bawe mugirire aha Frontiers Guest House Mbarara erukushangwa aha proti 12 kashari 16 Ntare Road Kamukuzi waretwa aha Kiyanja bine restaurant ahabwe byo kurya nebyo kunywa ebya muringo binuzire bino buraro bwo murembe singo na twin beds abakozi batendekirwe kurungi kandi nibakira customers nakashiko hamatama kandi bay nebasubwa manya bine parking erikwemarira kandi security ni 24/7 ebirukiraho tera note mushanju 83 26 82 nshanju na mushanju ninga note mushanju 86 note 8 nkaga nemwe. Vision Group yakuretera the new Vision Digital Experience app omucyago kutunga ebirungi omungaro zawe hati nobasa kushoma kuhurikiriza no kureba makuru agakufa munsi yawe hurikiriza kandi urebe program zawe ezori kukunda ha radios na TVs za Vision Group ebi byona nibibasika uri kukozesa esimu yawe kandi habwabusha utatire musente yona echo inokora zo musimu yawe on Play Store oronde new Vision Digital Experience app installing rero uguma murembe hurira nubasa kwetera bwa selfie uri kuchatinga na presenter wawe omu APG New Vision Digital Experience. We shall keep evolving. Amanya bampita businge Kristo. Amanya Rosias. Amabara ninyo Atwaire Moses. I'm Roselle the Untold. Nebanyita Janet. Amazina nabanyita Tamire Deus. Thanks for the show, Mbabilo. Mbabilo. Mbabilo pia. Nyenda Keshongoro. Please play me. Nyenda Kabare. Nisaba yakazina. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Webare munonga. Rukundo ningeshilavu Sishina ni kushaba na nyenda tufune connection na niwe abo nabo bari mwaka huki iwe no baso utakora okikiriza no mukaza akakora ebrema yotujine Eliet izwi omuzano oguzanirwe gutebekanisiibwa mu runyankore kushemeza nyenda kwereza business card yanjye Mr. Secretary. Yes please. Chinkwetagisa kusanga hantu kuona kuba ky'omulimu kuko mushura kati n'emico mibi nawe yajya mu kusa kutunga emeremu batubara abanyesera mulimu sweetheart kandi ibi wabigarukamo na location I think is up for no katadenzi no to a meeting Rukundo neza n'urukubanza kusira wa kashatu shayinaze kiro kandi garukwamo urukubanza kusira wa kashatu shayishatu n'ecweka zihangwe aha TV West Honka Paskeji yitungire uvinyo ya St. Peter's Altar Wine. St. Peter's Altar Wine ekozirwa mu mizabibu yonka kandi